Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haka kharlai terek mentab na jemang arajar kat khandai. Kidi khot jong ke KSU nang mensong unit. Kila letra ya kilai tli ki mat jingdawa. Hakman u executive member jong ke Khasi Hills Autonomous District Council uba polling do. Ubabat ya ketna trade. Kawai ni kini ki mat jingdawa kalong halor ke jingkio palat ke jingmi ki dukan jong ki barjala. Haka thai nang mensong kaba haka ni kanong ba Shillong. Namar kat kum ke jingdan haki thop kerteng jong ke KHDC haki snam ki balalen. Kidang don tang khandiat tli. Handre mentapat kalakio syaka khandai pho ne syaka sispa tli. Kumta halor kene ke ni ka kanhon jong ke KSU kaladawa ban pelong no da jing khandrai ki kot kisla jong ki dukan barjala. Kawai pat ka bakamat jingdawa kalong ban omsha sho iki barjala ban ai pateng lani transfer yaki syaki bahieng jong ki lada u neka ki yap no ne kimla sho ban trei ya kata ka kam. Bat ka balai pat ka jingdawa na ka KHDC kalong ban ampan thama sho ne renew yaki trading license jong ki barjala lada ladan ki kasi ki bala ni kloy ban trei ya kani gejo ka kam. Kepala pelong ini kong kade banwan banyak nang ski ni cui ba kidukan di barjala sunung mensong kidang mi kidang roy habangi pai sudah meladap ladon ga cingan kendu ya unsa cabarim jaka triet layor ya RTI haba lapi yang tu ba kinong di dukan barjala le kam khayi no mensong kidang tang sanut hendai kajing siapa tapi hiar pat hafil ini bagi dukan kilakio ladon ni hendai pau sikis pak tadi de kata di gemat baningkong bat ngilaikan bagi bapol bagi loong balik ladon kam kerkie bandon no kajing khandra iki trading license nomor paling ong ba bagi haban wan hina district council nomor ba hakisnam ki balalet sausan sien ngelalet hi naglem seng balik khandra mencek ban khang no pat i dukan bomdon trading license ndoi bos musi pat tang hadin sisni asni hidupan gelap lebiang naglem jongi ngelalet biang hang biang dak hadin sti ortio dukan gelap lebiang tengim kwa bakan i ganti ke pemerintah kan sulong tang kajing ba ong ba por mo ikwa bakan kandon kata hukum ke bawah ke ba usok butiang sya sen malahan ingkang sunun di ke ba arpat pengwan keren dari ba lor kajing transfer license di mi petpau kajing persajur habai de begini benta habai de kajing transfer license no way brio so way brio namang ijudor ngi jusaki na por sapor ngi i bateng teng kipara lani kipersa kiwan no hari kecing klat untuk try license kiwan ban apply saya kerteng lagi tedat ladakan ni ke cycle kayak bet de kebuk bat kecing ye kena asam lah ibadon kecing tu ban seng lekam kijam lajong kebalai nglabu kebat jendawa ba dakumno ru ya license hi ndai shu ban renew lada ya tu trade ladon hi do paradok prasna balala pan tre lani upala tre nak suban renew naik syak suban renew syak suban balik temban itemai de habari begini pang nak liang jongi bapol assurance ben simkhia bat ngiru in community hi ka baba ngi community ba ai beng lai kran mentan kan long ka job